kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaisam ka manin pari tumay. Siguradaw. At damanin lukum abalasa nga niya. Saan mat pare? Wano kachat mo manan ni Gislain na taga kabangi ibang barangay. Kasano mo ngamin pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapudno na. Napagtulagan men ti panagsabat may. Nukas na mapan ka di barangay ha? Sana. Agsabat kami latan ni Jailay. Tiyan muna ngamin kat taga Manila. Ket di na mo at tumi ti husto anagan ko. Tum, tiyan muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Dayta ka manin pare tumay. At damanan ti agsangi no ka. Dagas ayamot ti ag-explore pare. Ugayam, pabuludan nakman kinti ti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarde nga mong dayta kalukwam. Inton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Salud-suden ka man na siya. May papanitian niya, Gislain. Kasto nga min, bes. At dati meet up mikin nitom inton umay asabado. Tom? Ay nawaw, kontrola mo ta boses mo, Anesya. Ang mga noad na makangagan ka. Ah? Asino nga rod day ta atom akamit up mo inton umay asabado? Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kan kinkwana. Panagkunakit agayatak meten kan kwa na. Uray iti Facebook kami laang anagamam mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iji la unyon ti pagnanaidan na. Iso nga ammo na matlaang ti Agilocano. Alan ikanak iti tips no anya ti aramidok. Ammo mat boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtudak iti tips kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawiskon, bagay ko ka di mo laang. Awan ka din sa bali, Gislain? Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rod nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado day ta. Lady in red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, daytoy nga rodin ti katangak. Nangina, ngam saan abali? Takasusweldo tayo laang, may. Ay nawaw, kunak man no naturog ka, Gislain na nakaw. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Anya, excited ak mamin itimit mikin nitom inton bigat nanang. Sa anak ang makaturog. Na yan ti anak ko. Panagkunayo nanang. Nitom nga tan ti lalaki apara kanya. Kasano ko maamasong batak day ta sa ludsod mo. Katjak pa'y mo't nakitkita. Wano nakasarsarita day ta atom nga ibagbagam. Sana bali nanang. Panagkunakit na saya at mati intensyon nitong kanya. Ipasyar kong tunukwa nanang. Siguradom lang anak kao. Narigat timang namnama ita panawag. Aglalo kat social media lang tinagam-amman nyo. Wen ka di nanang. Relax kayo lang. Iti saan ngagbayag. Addan tumit mayawid kun amanugan nyo. Awan ka di tinapatag nga aramid damit ha, Lucas? Ni, aris di kita. Apay ka dito, mi. Mabalit nga itulod na kay Jail eh. Anya?
Italayang mat. Sana bale? Ikang kan tumitlay ti gunggunam na ko ha. Nasyakti ka. Saan ka na mapan itiday ang meet up mo? Nuawan mo't la pagplitim. Kasano ko mga min nga adda makwartam? Kat saan ka ba't ngagtrabaho? Nagadumot ang timbagam? Wala tapod numait. Makidate ka nga bang kwartam? Adaya kas tamot pare tumay. Kas na ko nakitayan. Ikan kan tumot lang iti gunggunam. Adan tumot lang mabingay mo. Tom, Gislin? ay na, pasensya ka no naladaw ha. Traffic mga Okay lang. Tinapatag ka tumay ka. Adada na pimpintas ka gayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din? Kuha amin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya? Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipatang ti wallet mo, kasano nga rod ang nakadanon ka dito yung meeting place na? Kuha. Libre na kiti nagluganak. Okay. Mabalin ka niya siga pala ti agbayad iti kanenta. Tabayadak to. Ito nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mo abayadan? Mala, agpili ka no anya ti kayat mo akanan, Tom. Una yun dahil na Tom. Nagninginamot gayam ti in-order na akinan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Itay pa yung mingmingan ti bill abayadan ta. Ah? Ay, oo, uy. Okay, aklang. Agbayad ka nga rin na, tapno makapanaw tan. Adda ka di pa'y papananta? Sika, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakas ngayon sawang ko. Ay, Diyos ko. Anya ang klase ti lalaki to kasangsamo kita. Kasano nga gumul ka no? Kat nalipatan na ka no matiwalit na. Sa anak mo't iti adjustmental. No? Ay na. Dahito'y samot din ti bagbagada a red flag. Napaulimag ka man. Ah, mabitla ang tabayadak ti kinanta. Tapno makapanaw tan. Nabanuga kon amagmag na Tom. Panagpunakit naskan nga agawid tan. Di ka ka di mabisin. Ang mga nukayat mo pa'y tagkape, sakbay nga agawid ta. Saanan? Ay, nawaw. Sigurado ka? Wen, nabsugak pa'y. Nuwas na nga ron. Itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka maten. Nasaysaya at pa'y. Mga numatalim mo dawak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalin ti bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng ti pagpletek. Mano ti plete yo aya? Ore, 3,000 kumanod da. Sana bale, bayadak tumot lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat, friend. Iti kasta alangam, kaslasaan mo't nga okay? Jakmat nga minamnamaan akas di ti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali laang amin tiriknak, idi imutang nitom. Siyak tinagbayad iti kinnan mi. Idi kwan, kuna na nga umutang. anya? Una, takuna nakit bayadan ng tumilaang kano. Sa maysa, mabainak mat amang ibagang awanan ti kwartak. Manulaang mat nga itintugot ko. Aguray ka, kayat mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kun, apay nga imutang ken ka, friend? Nalipatan na kano ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga no inulbudan naklaang, kat inggagara na, tapno siyak ti aggastos. Saan mo't a big deal asyak laang tinaggastos para iti date ni? Ti panangutang na, ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang, imutang kanya. Ay, makapaturn off.
Di ka agsao iti kasta ta ang mga nupud-numot piman ang nalipatan na tiwalit na. Bumawin tumot siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga eh. Imayak to may ko itad tibingay mo, Lucas. O manay mat siguro ti sa ngaribaw. Ay nawaw, sa di naman ang tinangalam iti dayta kwarta tumi. Di mon sa loud sudan. Awatam kindi. Inton ko ang ibabawi. Ay sana. Uray libre latan ti manang itulog ko kang kay Jili. Jacket nga awatan dayta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatam kid din. Kukuam latan. Ay na, di ka man agin dididita, tamok mutla kayat mo ti kwarta. Una nga, jak awatan ti kwarta nagtawad iti dagas pare. Jak ti mairaman kada kita akalukwan. Okay, no di mo kayat. Kukuak latan. Basta di naksing-singirin, ha? Anya launay ti pakarikutam, Jesslyn, anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. In-block naksamat din nitong iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may isa nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak kat nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, by amo. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanyak? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko. Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Jesslyn? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, saan na mabalin na? No di nakakayat, di bay amon, bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Kumaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talaang tirigat na, bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day di lalaki. Makita day ta Tom, talaga pagsasawa. Kasano nga rod kat di mo matammo ti balayda. Daytan ti kunkunada nga scam at first meet up, bes. Kalpasan nga in librem, kalpasan a pinautang mo, saan matan a nagparparik na, ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngamjaklat na makontak day je Atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agrawam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask diladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dagiti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-uto ah. Saan ka mat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao ang nagtalkam. Awan matkit di ah. Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin am-amukin kwa na. Oy, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post? Anya Facebook post dayta pare Lucas. At damang sapsapol kang kanay. Kitak man. At dayta, mingminga man na yung bag. Ni Jesslyn, saan kanay? Ay nawaw, apay ngay nga impusnak. Anya nga ti comment ka. Ibagak nga mamuka? Ay, sana, saan? Ay sus, dagas kan. Natsamba mo ti palaban na babae. Ada nagchat kanyak, Jesslyn. Am-am muna ka no ni Tommy. Ay nawaw. Asino Atomi? Ni Tom Tommy ka no mo ti usto anagan na. Kunak no taga Manila, taga Kabangibang Matgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat.
Amangan mo't namang trip lang. Saan, friend? Adainsin na kanya kaladawan da. Iso ama sigurado apod no ti ibagbaga na day ja tao. No kasta nga ron, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud da di ato kami. Gislain, anya ter aramidam dito balay. Long time no see, Tommy. Kasano na mo ti address ko? Saanan anapatag no kasano? Ah, Ti kunam ka di kat saan ka asapulan, kalpasan ti naramid mo kanya, ha? Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. ako agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya, tapno malpasan ti saritaan. Di mo pigsahan ti agsao. Nakababahin ka dagiti ka robak. Sika tinagaramid iti kalukwan. Ket ita, sikamit laeng timang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga amangan no adopay ti babae a biktima. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gayam ha. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim tagsardeng kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti inpost mo aropak iti Facebook. Nakababain nga minang. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam itayen, Roland Lakay. Mapanak itayan damari di na. Ah? Ay nawaw. Anya ngay taramidom itay. Kaya na makipurdiya. Ripirin mi kano ti kusina da, bakit? Nukas na. I-renovate damutan ti kusina da. May kaya di ure palawaan da pay. Anya ko matibibiyang mo nga hasmin, bakit? Ay nawaw. Nakita dala ang ana-renovate ti kusina tayo. Ipa-renovate da kanumat ti kusina da. Anya ko matibibiyang mo. Kwartada mo ti usaran da. Nuray pay, naglawag ngagtutulad da kita akaaruba. Tunggal adda makita da, aramidan da mat. Ha? Makapasurun ti kastang ugali da. Lumabasak pa iti paraangan nyo, ama ng Hasmin. Ay mabit man la ang bakla. Apay ka di? Ada ibagam? Gayem mo ni Dina akaaruba tayo. Saan ka di? Wan! Nasingad agayem ko ni Manang Dina. Apay aya? Nadamag ko nga men nga ipa-renovate da ti kusina da. Sa dino nga'y tinangalaan da iti kwarta nga usaran da. Agraman ti kwarta nga usaran da pagpa-renovate? Sa lodsudan pa'y laeng mat? Una, tapna mo man. Ay katangdan ni Manang Dina Tidaduma, tubo na kadagiti lako na asabon kan make up. Nagpa-renovate kami lang iti kusina mi idi na palabas abulan. Ipa-renovate damat ti kusina da. Ay na, di mo ibaga nga agraman ti panagpa-renovate ni Manang Dina iti kusina da. Ket masapol nga ipakada na ken ka Manang Hasmin. Nay,
Ay, Apay kasta tilangam nga imay dito'y balay bakla. ay masurunak iti day dya Hasmin manang di na. Ay nawaw. Anya manan ay ati na isawang wino inaramid day ta akaruba tayo. Ay na, nasakit man ang tinakam nakin ka Anya? Ne, apay ka numanan? Awan mo't ti amok abasol ko kinkwana. Awan mo't tinagapaan may. Ay, nasakit tinakam na. Ngamin, imparenovate yung ti kusina yun. Sinalodsod na pa'y nga ruwan no sa dino kano tinangalam iti kwarta ngayong gatang mo iti materialis. Anya nga'y kumatibibiyang na? Ay, ewan ko dun. Talagang nga aging gaita kat kontrabida day jay akaruba. Ay, talaga anarigat ti umasinso ita panawan. Agungat dagiti kaaruba. Ay, sinabi mo pa. Agasam man day ta a renovation, Roland. Makabulan ng data, kat kusina laang matdadi na ti renovate yo. Ta medyo komplikado mo ti disenyo na. Aya, Wen, pakargaan da pa'y kano iti tiles. nukas na, details gaya man ti kusina da. Wen atap no nalakakano amadalusan. Saan mo't amasapul at tiles ti usaranda? Maan ano ayan ipasiminto dalangan? Ay nawaw, mangrugi ka man ako nakon bakit? Putno man, masapul aya at tiles ti usaranda. No impasiminto dalaan kuma, di nakatipid na kuma. Apay ngamin ay apakibyangan bakit? Saan mo mo't akwarta tinaigatang kadagiti materyales? Wen no, ti kayat mo, ipakada na pa'y ken kati amin nga aramiden da. Naimbag man, ta na iparenovate yung matlaang ti kusina yung antisusing. Wala, ta inkarigatan mo't ni Dina nga inyornungan. Damag ko, kat details ka no ti kusina yung ante. Ay wala, tapno na laka madalusan. Sayang ti kwarta yung antisusing. Nakatipid kayo kumano impasiminto yung latan. Kun nalaklakat ti floor mat, ante. Ay kwa. Ang sa bagay, nasaysaya atan ti kasta a plano ni Dina. Tapno adda maipalastog na. Ay nasan akasta balasang kaw. Ay nawaw, di kay agrasunen antisusing. Ngamin, amok akayat laeng ni Dina nga adda maipalastog na. Saan lang aday ta? Kayat na ti makikompetensya kanya. Ay nawaw. Kasta tiin baga day Jasmine kada kayo nanang? Wow, hindi na anak kaw. Ay una yan ti kasta nga ugali na. Ipasa na payla ang kanyak. Sa anak mo't aparang mag. Amangan mo't nupod no timbaga na. Nga ipalpalastog mo ti details ako sinatayaw anak kaw. Ay nawaw. Itian niya kumaaga po nanang. Saan kong aramid ti kasta nanang? Sa may sa busy ak. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Wan mo't kit di Ay, bayan nyo. Kasaritak to day ta akaruba tayo nanang. Ay so, saan na nanakaw? Amangan no aga pa kayo pa'y. Sa anak ama kiapa nanang. Ipalawag ko laang ti amin kinkwana. Tapno saan man akom kompormi ti lawlawatan na. Naimbag abigat mo din Anya ti masapol mo. Imayak, takayat ka ama kasarita, Hasmin. May papanitian niya. Naibagam kanukat kaninanang a planok nga ipalastog ti details a kusina may. Ay sus, awan imbagbaga kakasta di na. Ay namare, di kan aglibak. Ay na, no apay ngamin ang masapol at tiles ti usarin nyo. Mabalin mo't nga ipasiminto yung latan. Ay nawaw, agraman ti kusina may pakibiyangan pa, Hasmin. Ti kanyak laeng kat nakatipid kayo kuma no saan at tiles ti materyales ang nausar para iti kusina yaw. Ay una yan ti kasta nga ugalim. Pakibiyangam laminan. Ay na, saan mo't ibagbagak laeng ti practical a solusyon. Mala, di balay. Inton addaman ti iparenovate ko. Ipakadaktukin ka amin. Iti kasta saan mo't anakababain kin ka.
Sana nasayati kas tangar aramidan bakit? Ay na Roland, suggestion laang matday jay, tapno makatipid na. Tanya ko mati bibiyang mo. Bayam nga aramidan dati kayat daa. Sana balay, tasaan kamot aman ano. Kain, kwartada mo ti aramatan da. Una, Ay aksardun ka man. Sana nasayati kasta. Kaslasaan ka anaragsak no adda ka aruba tayo ang mangipa-renovate iti balay da. Kasta mo tindag iti ka aruba gumatgatang itilugan. Apay, anya launay ayati apalam kadakwada. ay so, sa anak nga umapala niya? Oho! Apmukom ti ugalay. Saan nga apal day jay kunak lang arudan? Suggestion laang, tapno makatipid damat Ay, aganad ka bakit? Ang mga nuday nga aramid mo kat pakaisagmakam tao. Ay na wow! Naladaw ka magngay-may manang di na. Iso asyak pa'y lang tinangasikaso iti kliyentem ko ma. Wan nga rod bakla. Sa di mo nga min tinapnapan na maya. Apay nga itaka lang nga imay. Ay na, di magasak pa'y ngamin iti ayan da Hasmin. Talaga akong trabida na dya babae. Apay manan aya? Naibaga na kano nga inpatiles ko ti kusina me, takayat ko lang nga adda ipalastog ko. Ha? Mabalin kanumot nga ipasimintulat tanalaklak ka kano ti floor mat. Ay na wow! Tanya ko matibibiyang na maipapan iti day taabanag. Kit kwarta mo tinaramat mo ha? Day takot nga rod bakla. Ti kayat na siguro akat agpakada tayo pa yung umunakin kwa na. Ay na wow! Iti anya gapo? Una, tanarigat mo't piman no maartapan tayo ida. Ay, makabanog dagita at arakan ti kaaruba. Ne, apay manananang. Dumanon da dito'y paraangan tayaw. Mabambanugak nga agdaldalos iti rugit da. Kat no naaladan mo't. Ngam nadadaal mat nga mintigay tayo anak ko. Kita man, no aglang apay agay dayta. Ha? Ay, uwan ngagpaiso. Yan tangay at damot tinabati iti kwartaan na i-budget para iti kusina tayo. Iso ti usaran tayo apang patarimaan iti gate tayo, nanang. Uray, di simple latan anak ko. Wan, narigat mat lang no special ti gate tayo. Agungot, dagiti kaaruba. Talaga akasta, dagiti tattao, ama buteng, ama artapan anak ko. Ang damat nagbati, iti ginatang ko ang materyales, manang dina. Mabalin nga alam tayo jay. Nayunam tulaangan, tapno mapatarimaan nyo adagos ti gate yun. Ay na, nakakaasimot niyan ti susing. No kanayon ang mapan iti paraangan yun, dagiti tarakan ti kaaruba. Ah, ay, nakababain mo't kin ka bakla. Anya kumangay mo ti pagbaidan. Alaam kit di, ta isupay nga aramatan yun. Wan man nga rod bakla. Alaak to, inton madamdama. Ay, girl! Di mo liplipatan ti agpakada iti kaarubay yun. Ang mga no agungat, no patarimaan nyo ti gate yun. Sapay sa bali ti ugali dagiti akaruba tayo. Speaking of kaaruba, dumagasak to iti ayan ni Hasmin madamdama. Ibagam tumot lang kan kwa na ti planom nga aglako ka iti street foods iti ayan yun. Wan, kasta ti aramidak bakla. Ipakadak pa'y nga umuna iti kaaruba may. Sabali ti panawan ita. Agungot ti kaaruba, no makita da nga mas asinso ti padada a tao. Ay na! Sigurado ang mabwisit day jay no kasta ti aramida manang di na. Ay, nasaya at kit di tapno makaamiris matan. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaammo iti inapoy nga ilutlutok wan. Sa dino ti papanamaya anak ko. Mapanak lang iti ayan ti kaaruba, nanang. Anya, Adalahang napatag amapan ko ibaga ka ni Hasmin. ay nawaw, anya ti ibagam kenkwan aya. Mapan ko lang ibagakin kwa na ti planok nga aglako iti street foods iti paraangan tayo. Agraman ti planok amang ipatarimaan iti gate tayo, nanang. Amang no agungot da jay no santay nga ipakadakin kwa na. Unay ka na, anak ko.
Agraman pa ng tarimaan itigay tayaw, ipakadampay iti karuba. Una, di mat iso ti kayat nananang. Samay sa bali ti panawon ita. Agunget dagiti kaaruba, adi na kayat ti maartapan nanang. Nang runa, no makita da nga umas asinsuka. Ne, anya tara aramidom dito'y balay di na? Akwa, adda ka din ni Hasmen, Roland? Ay, ada di kusina, agkap-kape. Kasta ka day. No, da masapol mo kan kwa na. Umunag kalatan iti kusina, taag sarita kayo. Saanan, Roland? Madamdaman tulatan. Ay nawaw, umunag ka na. Tapno agkape ka mo time. Ano saklatan ti aguray dito irwar? Adalaan ko man napatag ngay bagak ni Hasmen. Ay, kastaya. Malang rod. Mabit lang, taayabak ti asawak. Uwan man, Roland. Agyaman ak unay. Bakit? Adda ni Dina itirwar. Urayin na ka. Anya ka naman ng timasapol day ta kaaruba. Diyak mo. Ay nawaw, sinaludsod mo kuman Ay na, si kang ti kayat na akasarita. Ay, anyaman nga tantibaga day ta ataway. Di na nga rod ibaga. Ala, rumor ka. Itay pa yung urayin na ka. Ituloy mo nga rod tiag sagad. Wen, bayam ditan. Syakton ti makam mo. Anya ti masapol mo, di na. Ay, kuha Hasmen. Umay ko kumasaludsudan. No, mabalin nga aglakwak iti street foods iti paraangan may. Narigat mat ngamin ti agnegosyo no sa anak apalubusan dagiti kaarubak. Anya, Mabalin ka day, Hasmen? apay mat asyak ti pangibaga amngay. Anya kumangay ti amok dita. Ay, amangan ngamin no agunget ka no agnegosyo ak. Nakababain matkin ka. Saan lang nga day ta? Planok matlang apatarimaan ti gate may. Ngamin dumanon dagiti taraken ti kaaruba iti paraangan may. Ay nawaw. Panagkunam, anya nga ti mabalin a disenyo kan pintor ti patarimaan may agay. Ay di nakbuisitan si Kadina. Big-bigat. Saan ka abuubwisitan? Agpakada aklaang kuma, kan dumawatak matlangan iti suggestion mo. Panagkunam, mabalin ka day akas iti disenyo ti gate yu, ti disenyo ti gate a patarimaan may? No awan tinasaya at nga ibagam, pumanaw kan. Di nakbuisitan ko naklangarudan. Ang oray simple laang siguro ti disenyo ti gate may. Tapno iti kasta, ti gate yu latta ti kapipintasan. Numat may papan iti street foods alako. Mabalin siguro ti fishball kan kikiam laang anya, Hasmen. Saan ka mat siguro nga agungat anya? Pumanaw kan iti sangaw. Di mo dadaulan tal daw ka. Unay kamot ngaminan bakit? Oh, apay. Gusto lang tinaibaga ni Dina itay. Di mo't isuti kayat mo ang mapasama. Makaungat kang tumo ngamin no da kaaruba nga umasinsaw. Anya, hay, makapabwisit at talaga. Anya nga ita. Si kamot lang tinabwisit. Takasano mo ngamin. Tunggal at da aramidin ti kaaruba. Masapol apakibiyangam. Nagadungay bagbagam. Kat, masapol nga rod nga umay na ibaga dagiti plano na kanyak. Sapay kasjay ti tono ti boses na, kan nakababain ka dagiti nakangag. Ito maminsan ngamin. Di ka agbalin akong trabida ba kahit? No adda ka aruba nga umasinsaw. Di ka unay sumanao. Di ka agpakalaing no di mo kaya't akasta ti mapasamak. Ay, no sa anak la nakapagtapil itay. Ay nawaw, guston bakit? Pagamirisam day ta napasamak. No adda ka aruba nga umas asinsaw. Ay kahit palakpakan pa ida Saan na day ta kumkumpormiti ang kalawlawatan? Ay nawaw! Progreso ti pada a tao ket saan arumbang nga apalan. No diket agbalin ko mga inspirasyon ken pagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko nam itayen, Roland Lakay. Mapanak itayan damari di na. Ah? Ay nawaw. Anya ngay taramidom itay. Kaya na makipurdiya. Ripirin mi kano ti kusina da, bakit? Nukas na. I-renovate damutan ti kusina da. May kaya di ure palawaan da pay. Anya ko matibibiyang mo nga Hasmin, bakit? Ay nawaw. Nakita dala ang ana-renovate ti kusina tayo. Ipa-renovate da kanumat ti kusina da. Anya ko matibibiyang mo. Kwartada mo ti usaran da. Nuray pay, naglawag nagtutulad da kita akaaruba. Tunggal adda makita da, aramidan da mat. Ha? Makapasurun ti kastangog, ugali da. Lumabasak pa iti paraangan nyo, manang Hasmin. Ay mabiit man laang bakla. Apay ka di? Ada ibagam? Gayem mo ni Dina akaaruba tayo. Saan ka di? Wan! Nasingid agayem ko ni Manang Dina. Apay aya? Nadamag ko nga main nga ipa-renovate da ti kusina da. Sa dino nga'y tinangalaan da iti kwarta nga usaran da. Agraman ti kwarta nga usaran da pagpa-renovate? Sa lodsodan pa'y laeng mat? Una, tapna mo man. Ay katangdan ni Manang Dina Tidaduma, tubo na kadagiti lako na asabon kan make up. Nagpa-renovate kami lang iti kusina mi idi na palabas abulan. Ipa-renovate damat ti kusina da. Ay na, di mo ibaga nga agraman ti panagpa-renovate ni Manang Dina iti kusina da. Ket masapol nga ipakada na ken ka Manang Hasmin. Nay, Ay, apay akasta ti langam nga imay dito'y balay bakla. ay masurunak iti dayja Hasmin Manang Dina. Ay nawaw. Anya manan ayati na isawang wino inaramid day ta akaruba tayo. Ay na, nasakit man ang tinakam na ken ka Anya? Ne, apay ka numanan? Awan mo't ti amok abasol ko kinkwana. Awan mo't ti nagapaan may. Ay, nasakit tinakam na. Ngamin, imparenovate ti kusina yun. Sinalodsod na pa'y nga ruwan no sa dino kano tinangalam iti kwarta ngayong gatang mo iti materyales. Anya nga'y kumatibibiyang na? Ay, ewan ko dun. Talagang nga aging gaita kat kontrabida day jay akaruba. Ay, talaga anarigat ti umasinso ita panawan. Agungat dagiti kaaruba. Ay, sinabi mo pa. Agasam man day ta a renovation, Roland. Makabulan ng data. Kat kusina laang matdadi na ti renovate yo. Una, ta medyo komplikado mo ti disenyo na. Aya, Wen, pakargaan da pa'y kano iti tiles. nukas na. Details gaya man ti kusina da. Wen atap no nalakakano amadalusan. Saan mo't amasapul at tiles ti usaranda? Maan ano ayan ipasiminto dalangan? Ay nawaw, mangrugi ka man ako nakon bakit? Putno man, masapul aya at tiles ti usaranda. No impasiminto dalaan kuma, di nakatipid na kuma. Apay ngamin ay apakibyangan bakit? Saan mo mo't akwarta tinaigatang kadagiti materyales? Wenno, ti kayat mo, ipakada na paiken ka ti amin nga aramiden da? Naimbag man, ta na iparenovate yung matlaang ti kusina yung antisusing. Wala, ta
Kainkarigatan mo't ni Dina nga inyornungan. Damag ko kat details ka no ti kusina yung ante. Ayun na. Tapno na la ka madalusan. Sayang ti kwarta yung antisusing. Nakatipid kayo kumano impasiminto yung latan. Kanalaklaka ti floor mat ante. Ay kwa. Ang sabagay, nasaysaya atan ti kasta plano ni Dina. Tapno adda maipalastog na. Ay na, san akasta balasang kau. Ay nawaw, di kay agrasunen antisusing. Ngamin, amok akayat laeng ni Dina nga adda maipalastog na. Saan lang aday ta? Kayat na ti makikompetensya kanya. Ay nawaw, kasta tiin baga day Jasmine kada kayo nanang? Wow, hindi na anak kau. Ay una yan ti kasta nga ugali na. Ipasa na payla ang kanyak. Sa anak mo't aparang Amangan mo't nupod no timbaga na. Nga ipalpalastog mo ti details ako sinatayaw anak kau. Ay nawaw, itian niya kumaaga po nanang? Saan kong aramid ti kasta nanang? Sa may sa, busy ak. Awan ti oras ko para iti kakasta abanag. Wan mo't kit di Ay, bayan nyo. Kasaritak to day ta akaruba tayo nanang. Ay so, saan na anak kau? Amangan no aga pa kayo pa'y. Sa anak ama apa nanang. Ipalawag ko lang ti amin kinkwana. Tapno saan man akom kompormi ti lawlawatan na. Naimbag abigat mo din ha. Anya ti masapol mo. Imayak, takayat ka ama kasarita, Hasmin. May papanitian niya. Naibagam kanukat kaninanang aplanok nga ipalastog ti details a kusina may. Ay sus, awan imbagbaga kakasta di na. Ay namare, di kan aglibak. Ay na, no apay ngamin ang masapol at tiles ti usarin nyo. Mabalin mo't nga ipasiminto yung latan. Ay nawaw, agraman ti kusina may pakibiyangan pay, Hasmin. Ti kanyak laeng kat nakatipid kayo kuma no saan at tiles ti materyales ang nausar para iti kusina yaw. Ay una yan ti kasta nga ugalim. Pakibiyangam laminan. Ay na, saan mo't ibagbagak laeng ti practical a solusyon. Mala, di balay. Inton addaman ti iparenovate ko. Ipakadaktukin ka amin. Iti kasta saan mo't anakababain kin ka. Sana nasayati kas tangar aramidan bakit? Ay na Roland, suggestion laeng mo't dayjay tapno makatipid na. Tanya ko mati bibiyang mo. Bayam nga aramidan dati kayat daa. Sana balay, tasaan ka mo't aman ano. Kain, kwartada mo't ti aramatan da. Una, Ay agsardun ka man. Sana nasayati kas ta. Kaslasaan ka anaragsak no adda ka aruba tayo ang mangiparenovate iti balay da. Kasta mo't tindag iti ka aruba gumatgatang itilugan. Apay, anya launay ayati apalam kadakwada. ay so, sa anak nga umapalan niya. Oho! Amukaw ti ugalay. Saan nga apal dayjay kunak lang arudan? Suggestion laeng tapno makatipid damat Ay, aganad ka bakit? Ang mga nuday nga aramid mo kat pakaisagmakan tao. Ay na wow! Naladaw ka magngay-may manang di na. Iso asyak pa'y lang tinangasikaso iti kliyentem ko ma. Wan nga rod bakla. Sa di mo nga min tinapnapan na maya. Apay nga itaka lang nga imay. Ay na, di magasak pa'y ngamin iti ayan da Hasmin. Talaga akong trabida na dya babae. Apay manan aya? Naibaga na kano nga inpatiles ko ti kusina may takayat ko lang nga adda ipalastog ko. Ha? Mabalin kanumat nga ipasiminto latan tanalaklaka kano ti floor mat. Ay na wow! Tanya ko matibibiyang na maipapan iti day ta abanag. Kit kwarta mo tinaramat mo ha? Day takot nga rod bakla. Ti kayat na siguro akat agpakada tayo pa yung umunakin kwa na. Ay na wow! Iti anya gapo? Una, tanarigat mat piman no maartapan tayo ida. Ay, makabanog dagita at arakan ti kaaruba. Ne, apay man na nanang. Dumanon da dito'y paraangan tayaw. Mabambanugak nga agdaldalos iti rugit da.
kat no naaladan mat. Ngam nadadaal mat nga mintigay tayo anak ko. Kita man, no aglang nga pa'y agay dayta. Ha? Ay, uwan ngag paiso. Yan tangay at damot tinabati iti kwarta na i-budget para iti kusina tayo. Iso ti usaran tayo apang patarimaan itigit tayo, nanang. Uray, di simple latan anak ko. Wen, narigat mat lang no espesyal tigit tayo. Agungot dagiti kaaruba. Talaga akasta dagiti tattao ama buteng ama artapan anak ko. Ang damat nagbati, iti ginatang ko ang materyales, manang dina. Mabalin nga alaam tayo jay. Nayunam tulaangan, tapno mapatarimaan nyo adagos ti gate yun. Ay na, nakakaasimot niyan ti susing. No kanayon ang mapan iti paraangan yun, dagiti tarakan ti kaaruba. Ah, ay, nakababain mo't kin ka bakla. Anya kumangay mo ti pagbaidan. Alaam kit di, ta isupay nga aramatan yun. Wen man nga rod bakla. Alaak to, inton madamdama. Ay, girl! Di mo liplipatan ti agpakada iti kaarubay yun. Ang mga no agungat, no patarimaan nyo ti gate yun. Sapay sa bali ti ugali dagiti akaruba tayo. Speaking of kaaruba, dumagasak to iti ayan ni Hasmain madamdama. Ibagam tumot lang kan kwa na ti planom nga aglako ka iti street foods iti ayan yun. Wen, kasta ti aramidak bakla. Ipakadak pa'y nga umuna iti kaaruba may. Sabali ti panawon ita. Agungot ti kaaruba, numakita da nga mas asinso ti padada a tao. Ay na! Sigurado ang mabwisit day jay no kasta ti aramida manang di na. Ay, nasaya at kit di tapno makaamiris matan. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaam mo iti inapoy nga ilutlutok, Juan. Sa dino ti papanamaya anak ko. Mapanak lang iti ayan ti kaaruba, nanang. Anya, Adalaang napatag amapan ko ibaga ka ni Hasmin. ay nawaw. Anya ti ibagam ken kwa na aya. Mapan ko lang ibagakin kwa na ti planok nga aglako iti street foods iti paraangan tayo. Agraman ti planok amang ipatarimaan iti gate tayo, nanang. Ang mga no agungot da jay no saan tayo nga ipakadakin kwa na. Unay ka na anak ko. Agraman pa ng tarimaan itigay tayaw, ipakadampay iti karuba. Una, di mat isuti kayat nananang. Samay sa bali ti panawon ita. Agungot dagiti kaaruba, adi na kayat ti maartapan, nanang. Nang runa, no makita da nga umas asinsuka. May, anya tara aramidom dito balay di na? Akwa, adda ka din ni Hasmain, Roland? Ay, ada di kusina, agkap-kape. Kasta ka day. No, damasapol mo kan kwa na. Umunag kalatan iti kusina, taagsarita kayaw. Saanan, Roland? Madamdaman tulatan. Ay nawaw, umunag ka na. Tapno agkape ka time. Ano saklatan ti aguray dito irwar? Adalaan ko man napatag ngay bagak ni Hasmain. Ay, kastaya. Malang rod. Mabit lang, taayabak ti asawak. Wan man, Roland. Agyaman ak unay. Bakit? Adda ni Dina itirwar. Urayin na ka. Anya ka naman ti masapol day ta kaaruba. Diyak mo. Ay nawaw, sinaludsod mo kuman Ay na, si kang ti kayat na akasarita. Hey, anya man nga tanti baga day ta atawa ay. Di na nga rod ibaga. Ala, rumor ka. Itay pa yung urayin na ka. Ituloy mo nga rod ti agsagad. Wen, bayam ditan. Syakton ti makam mo. Anya ti masapol mo, di na. Ay, kuha Hasmain. Umay ko kumasaludsudan. No mabalin nga aglakwak iti street foods iti paraangan may. Narigat mat ngamin ti agnegosyo no saan nakapalubusan dagiti kaaruba. Anya, Mabalin ka day, Hasmain? apay mat asyak ti pangibaga amngay. Anya kumangay ti amok dita. Ay, amangan ngamin no agunget ka no agnegosyo ak. Nakababain matkin ka.
Saan lang nga dayta? Planok matlang apatarimaan ti gate may. Ngamin dumanon dagiti taraken ti kaaruba iti paraangan may. Ay, nawaw. Panagkunam, anya nga tati mabalin a disenyo kan pintor ti patarimaan may agay. Ay, di nakbuisitan si Kadina. Big-bigat. Saan ka abu-ubwisitan? Agpakada aklaang kuma, kan dumawa takmatlangan iti suggestion mo. Panagkunam, mabalin ka day akas iti disenyo ti gate yo, ti disenyo ti gate a patarimaan may? No awan tinasayaat nga ibagam, pumanaw kan. Di nakbuisitan ko naklangarudan. Ang oray simple laang siguro ti disenyo ti gate may. Tapno iti kasta, ti gate yo latta ti kapipintasan. Numat may papan iti street foods alako. Mabalin siguro ti fishbowl kan kikiam laang anya hasmen. Saan ka mat siguro nga agungat anya? Pumanaw kan iti sangaw. Di mo dadaulan tal daw ka. Unay kamot ngaminan bakit? Oh, apay? Gusto lang tinaibaga ni Dina itay. Di mo't isuti kayat mo ang mapasamak. Makaungat kang tumo ngamin no da kaaruba nga umasinsaw. Anya? Hay, makapabwisit at talaga. Anya nga ita. Si kamot lang tinabwisit. Takasanumo ngamin. Tunggal at da aramidin ti kaaruba. Masapol apakibiyangam. Nagadungay bagbagam. Kat, masapol nga rod nga umay na ibagadag iti plano na kanyak. Sapay kas jay ti tono ti boses na, kan nakababain kadag iti nakangag. Ito maminsan ngamin. Di kagbalin akong trabida ba kahit? No adda ka aruba nga umasinsaw. Di ka unay sumanao. Di ka agpakalaing no di mo kaya't akasta ti mapasamak. Ay, no sa anak laan nakapagtapil itay. Ay nawaw, guston bakit? Pagamirisam day ta napasamak. No adda ka aruba nga umas asinsaw. Ay kahit palakpakan pa ida ah. Saan aday ta kumkumpormiti ang kalawlawatan? Ay, nawaw! Progreso ti pada a tao ket saan arumbang nga apalan. No diket, agbalin ko mga inspirasyon, ken pagwadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.